njalo silapha eMashamahle Music Festival emaphethelweni. Sengiyimvungeni lapha kunachiliwe abantwana sebashintsha bathi ngavavanation. Uyambona lapha endlunzeni sokukhumana bamaziyo bathi kukhwesta kangwani mfethu sifisela impilo ikhona kepha. Siphilile cha wena kunjani nje. Asikhona mfethu abalandeli bonke ufika namhla emaphethelweni nenhlangano abalandeli bafisa ukwazi ukuthi ngasikhuluma ngomavavanation. Sikhuluma ngabani? Wakabani usuka kuphi? Ngathanza ukuchazela ababukeli lo membikweni bambita ngathile aka Mavavu into anenza izinto zenze kuSombondo Bondo sathana ogijima ngomsila abanye bathi academic mawembona ngisuka la kaManzini inkundla yami ngiluthe ngisuka phasa Mthimba ngimele ekutheni laba ngathi kahle bathi isilwane sakuMombese abodle Mombese abangathi kahle ene ngijabulela lithuba langinike lona nje mina ke ukuthi nami ngivelela inhlangano ngintsanza kakhulu ngalinyela ndabe ngifike namaskandi ngoba ngigijima yonke le tinkundla ngiyabonga cha wela Sabonga mfowethu nimtholile uchili wabantwana ushile yisizwe bese izibonga lapha ya bathi uphelepelo babukazana bangisho basemandiya kuba bangisho ujeke phela mfowethu bakangithola kuphi inombolo enza bakuthola khona abafuna ukubhuka awuthi babone ukuthi ayikhona ubakhele kamnandi inhlangano nafuna ukubhuka mina ungena ku-email yami bathi mavavanation3gmail.com noma ungithole enombolweni yami le76539941 lapho-ke uyangithola uyakhona ungibhuka siyafika senda lofuna sikwende noma ngabe ufuna sigijime kuluphi ihlobo le-music siyakhona ukugijima ubona wayini kudle into ekuxhumana ukuthi uyabuka lapha kuma-platforms ingoma dinenge leyo kwanza ukuthi ati silihlobo lunye sigijima kulolonke lihlobo. Sabonga mfowethu ukuthi ukuhambela uhambe kahle mfowethu sabela kumathapha ufike uphephina sekhaya sabonke. Ya ngicela kubatshela ke bathi mthile wabantwana message umthomo waphiwe the city pick the gorilla kade ngifike ngomaphavu. Usuka siyabonga.